Ke a leboha phutego ya Modimo moso wa letsatsi la kajeno nna le wena re tla re kopana mo e leng hore re tla re celebrate kgolo ya kereke dikereke di sa tsene di fetsa go tla go bula e le beke ya rona ya bobedi mo nna le wena re tla re kopana ka hare go kobamelo ya Modimo ntumelle ke re ke a go mema motho wa Modimo ntla nna le wena ha re theola ditaba tsa lehodimo re tsene ka moya o le mongwe ka kelello e le nngwe re tle re godise lebitso la Modimo ka mo a ileng a baballa kereke ya rona le ka mo a ileng a re baballa rona ka bo rona ke tlore ha re ya re itukisetsa ho ya palong ya mantswe a rona tshebeletso ya letsatsi la kajeko ke tshebeletso ke batlang ho e fa batho ke tshebeletso e leng hore ke batla hore e nne ya rona rotlhe ka lebaka la hore e le kholo ya kereke ha phutego ka kakaretso e tlebe e re fa sefela re tlebe re ya re itukisetsa go tsena mantsweng a rona a halalelang ke ya leboga ka mafolofolo ao a makalo lentswe la rona le re tlilong go lebala moso wa letsatsi la kajeno testamenteng ya khale re tlilo go bala buka ya Jesaja moprofete re tseya temana ya 12 Jesaja chapter 12 re tlilo go bala go simolla mo go verse 1 re emise mo go verse 4 Isaiah chapter 12 verse 1 re ema mo go 4 Isaleke hitla kintse ke bina ebena to kebe ke ene adolunga dinya utangore ayene bushi ebote abina pela buka ya Jesaja chapter 12 verse 1 sethogo se re se fela sa tebogo sa phutego e ntšha verse 1 e re ka letsatsi leo o tla bua o re Morena ke a go leboga gonne o ne o le bogale mo go nna mme bogale jwa gago bo buile ebile o nkgomotsa bonang Modimo ke pholoso ya me ke tla o ikanya ke sa boife sepe gonne Modimo Morena ke thata ya me le sefela sa me ebile o direhile pholoso ya me lo tla helela metsi ka boitumelo mo metsweding ya pholoso ka letsatsi leo le tla bua le re Lebogang Morena bitsa leina la gagwe itsise ditiro tsa gagwe mo merafeng utlwatsa gore leina la gagwe le legolo amen ke ya leboga ha re etsa temana ya sefela mogolo a le mongwe a felegetse mantswe ka thapelo
Bayana naluna haratsana mantswenga halalela nga modimo re tlilo go tsamaya ka sefela se 1 2 re a o boka morena ke sefela se ke batlang gore se felehetse mantswe a letsatsi la kasheno tumelle ke ha o etsa temana e lengwe empa ke sona sefela se ke batlang gore re tsamaye ka sona re se kopantsha le motlhedithero wa letsatsi la kasheno ha o bina temana e lengwe fela re ya tlhalosong ya mantswe nna le wena moso re kopana le moprofeti monna wa modimo ka morago ga gore batho ba ye botshwarwa ka morago ga gore batho ba tshware ga botlhoko ka diketane ka morago ga gore ba ba lokolele le go ba profetela gore khosi ya khalalelo e tlile go tla ba bua mantswe a ka lebaka la gore ba tswile ditlamong tsa dineng di ba bofile lentswe le re ga Mopholosi a setse a fitlhile mo go lona le tlotla le bina sefela le leboga modimo le go disa mmuso wa modimo temana monna le wena re ileng ra e tseya temana ya pele e tlhalosa gore ka letsatsi lego o tla bua ore morena re ya o leboga morena re ya o leboga morena re ya o leboga ka gore golola mo maimeng a re neng re le mo gona nna le wena mo re leng teng re tsare le ditlamong tsa coronavirus re tsare bofilwe ka re ho matlo a rona re tsare tsaletswe ka re ho matlo a rona dikereke di ne di sa tsene di ne di kwetse empa ka lebaka la mogaule le rako la modimo a re lokolla modimo a re etsa loso gore nna le wena ka jeno re phitlhele re le ka gare go ntlo ya modimo ba re ka tsatsi le re tla bina re re modimo re ya o leboga modimo re ya o leboga ha re etsa kgolo ya kereke go ne go ka seke gwa nna monate ga re ne re tswaletse ka gare go matlo a rona go ne go ka seke gwa re lokela gore re tlise tebogo ya rona re reye modimo re re modimo re ya o leboga re go lebogela bophelo bo o re fileng bona re go lebogela tshireletso e leng wa re fa yona rona le ba magae a rona rona le ba malapa a rona rona le metswalle ya rona modimo re ya o leboga ke temana ya pele ke ka mo ke re nna le wena re tle re tsamaye le sefela se re a o boka morena re ntse re thabela wena ne re ka seke ra phela ha ne e se ka wena ha re ne re sa bia le tshepo mo go wena ne re ka seke ra phela ke ka mo re re modimo re a o leboga ditemana tse di latelang tse ke batlang gore re etse motlhodithare ka yona re ya re kopanya number 2 e re bonang modimo ke pholoso nna le wena ka tseko re re modimo re ya o leboga ka lebaka la gore o nnile pholoso ya rona modimo re ya o leboga ka lebaka la gore o nnile mosireletsi wa rona modimo re ya o leboga ka lebaka la gore o ile wa boloka kereke ya rona modimo re ya o leboga
o ile wa re bolokela bana modimo re a o leboga o ile wa re pholosetsa bonkgono wa rona modimo re a o leboga o ile wa re pholosetsa le ba ba iphithelang ba le ka gare go maima a di-chronic ka go farologana ga tsona go gana ka gore nna le wena re re modimo re a o leboga re pholositswe ka mogao re pholositswe ka mogao ke ka mo ke re le se fela se re tlotla re tsamaya le sona e re re pholositswe ka mogao ka dineo tsa gago ga nkebe e se modimo ya ileng a refa dineo tsa gage nna le wena re ka bo re le mabitla ga ke itse re ke utlwa ke mang nna le wena re ka be re sa phele ga se ka matla a rona ga se ka botlhale ba rona empa ke ka mogao wa modimo le dineo tsa modimo ga kereke e gola e etsa 78 years nna le wena a re reng re le hlogono re ile ra khetwela go tsena ka gare go ntlo ya modimo re tla re hodisa kereke ya rona re re modimo re a o leboga ka gore o re pholositse o re filetse tsotlhe tse di tlhokang ke nama o re filetse tsotlhe tse di tlhokang ke moya o re filetse tsotlhe tsa gore re iphitlhele re lemo modimo re a o leboga ga kereke ya rona e gola boimeng ba rona re le mo go bona ba diketane wena o re file tsona go mo go nna le wena gore mo letsatsing la kasheno ga re ya re celebrate kgolo ya kereke re tle re bue re binele se fela se ke re re a boka morena re se kuke ka tumelo re tle modimo a yetsa mosebetsi ka gare maphelo a rona ha re masala o ta ka number 3 o ta o ikuka o re khanna jwale bana ba gago ba ye ka taba tsa molao phutogo yo yotlhe e opele le rona ga o tla le yona re masala ha ke tlo le fa yona ba yena re mo kholong ya kereke empa mehopolo ya rona ha se mehopolo ya modimo ene e se phoso ha re iphitlhela re le ka gare go bolwetse ba coronavirus ene e se phoso ke mantswe a modimo a phetaga a re ngwala ya wa khalemela wa phidisa wa timetsa modimo o theohile go mo go nna le wena gore lentswe le re le kuka bjang go mo go nna le wena ha re tla re celebrate kgolo ya kereke ya rona mo e leng gore kereke ya rona e tsamaile e nna ka gare go maima a magolo le jwanong e santsene e le ka gare go maima a magolo go mo go nna le wena gore re botse Jesu tlhogo ya kereke ke bana ya bofelo e re badileng mo go verse 4 ke tseya mantswe gape ha re ka letsatsi lo le tla bua le re Lebogang Morena le re bitsa leina la gagwe itsise ditiro tsa gagwe mo merafeng o itsise batho ka tsa modimo a ileng a go fa tsona modimo a o pholosa mo tsona modimo a o etsetsa tsona itsise batho gore ka matla a legodimo modimo o ile a o etsetsa motlholo ke swale se fela se re
o re neye go thabela usinika ukujabulela. because of tsa nna le wena tse re ka di batlang. Ngoba mina nawe sisifunayo. Ba bang ba rona re ne re batlile go tsamaya Abanye besifuna kuhamba. or le go amogela mahumo a mangatangata, Mhlawumbe izinto empa modimo o re file ka go lekanya, usinika ngokulingana. o re file ka go lekana. Usinika ngokulingana. E ka tsa ile gore o iphitlhela o le mo social grant, 20 rand. o ka tsa o iphitlhela le gore ga o sebetse, Mhlawumbe awusebenzi. empa o tsoga bana ba ja, Buka abantwana. empa tsotlhe modimo a o etsetsa tsona. Ke ka moo ke reng o re naya go thabela, Usinika ukujabulela. o re naya go thabela Usinika ukujabulela. go ya ka moo yena megopolo ya gagwe e naganang ka teng ka rona. Nna le wena re ka nna le diplane empa di phethagatsa ke modimo. E tla mo mosong wa letsatsi le ga re tla re theola ditaba, re bua mantswe a Lebogang Morena, gobane ke ena mopholosi wa maphelo a rona. Lebogang Morena, gonne ke ena re pholositseng. Lebogang Morena, Lebogang Morena. Go nka go senya sebaka nako jwale ka ga ke re ke batla go tsholela batho, Mathi ufuna kunika abantu. ga ke itse gore ke bomang ba ba mo bokgatlhong Amazi ukuthi ubani phakathi kwemenyane. ba ba ka tlang ba e driver go fepa batho, Bazoyidrayiva ukuthi banikeze abantu. ba babedi ba bararo ba ka tsena Ababili abathathu bangangena. go ya ka moo lentswe le ba laelang ka teng. Ngana uphela izwi bala. Ba tla ba tlo leboga modimo Baze bazobonga ka tse modimo a re etseditseng tsone. uNkulunkulu ase. Re ntse re tsamaya ka sefela se, Hamba ngelokho. re a o boka Morena, re ntse re thabela wena. Ga o bina pina e kgolo Kunale lokho. Ai!
seo sa me ke rata le sa tse ka gare ga ona ke tsa gore moruti o tlhalositse utlwagetse ke rata fela re inopolele seo re tla tsamaya ka sona gape a re leboga kereke e ya e gola ga nna gopola before COVID they will prepare the gore ba re tsele kereke during COVID ne ba na le chance ya gore ba feleletse morero wa bona e fela modimo o re mo rapelane ke modimo yo maatla ga ke rate ke a dikela mo teng ke rata re tsamaya ka mantswe ao a leng mo verse 3 mo verse 2 a re bonang modimo ke pholoso ya me mabantu fomo ka gare go tsotlhe tseo re ile re ra feta ka gare go tsona go thomeng ga 2020 ke a re modimo ke pholoso ya me ka gare go dikotsi tsotlhe tsa ka gare go ditsela ka gare go human trafficking including yona COVID o santse a ikemisitse ke ka moo ke re modimo ke pholoso ya me re leboge Ramasedi a kile a re tataisa a re sireletsa re le kereke ya BRC ka gare go tsotlhe tseo re tsamaile re lebana le tsona leadership o santse a emisitse ka go ba wena Ramasedi re santse re feletse ka go ba wena Ramasedi seo re tshwanetse go se etsa ke seo kile sa etswa ke bona ba lepera e re ka mora gore Jesu a
bomme ba ratehileng, abomama abathandekileyo, le bontate, nabobaba, le batjha, nolusha, le Sunday school. ne-Sunday school. Nna ke tlo leboga Mina Morena ngizobonga uNkulunkulu ka gore Morena o re ngokuba sireleditse. usiprotectile. He batho ne ba tshwarwa ke Abantu COVID-19, bebangena ukugula, rona Morena o re thina sireleditse. uNkulunkulu wasibeka kahle. O re sireleditse ka gore re dumela go yena. Usibeke kahle ngokuba sikholwa kuye. O sireleditse bogogo ba rena Usibeke kahle nabogogo le batho ba botlhe. nabantu bonke. Rona re lesego, Thina sinothamsanqa, re lesego ka gobane sinothamsanqa ngoba re dumela go Morena. sikholwa kuNkulunkulu. Ne re ya dikolong, Lesiya esikolweni, re tlhakana le bana ba bangwe, sihlangana nabanye abantwana, re thugile. sithukile Mara ka ntlha ya gore re dumela go ngenxa yokuthi Morena, sikholwa kuNkulunkulu, o re protectile. asibeka kahle.
Isi
Okay, well, number one, Umsebenzi wami kakhulu omuthumile omncane siyayithandazela lezo fana ukuthi sibe nazo umthandazo ohlala ukhula ngusonto siyikhabe angifuna ukuthi unishumayele That's number one. ivesi ekhulu nkosi siyakubona That's number two. nane unkulunkulu isabelo sethu Batho ba ka mora kereke na batho phakathi kwesonto sinabantu ba ile hore ho tswa mehleng ya kgale ukuzwa amandulo kereke ya rona ha e thoma isonto lethu siyaqala ba bang ba holela ka mora kereke abanye bakhulela ngaphakathi kwesonto mo 78 years ago le mo isonto yona batho phezulu sinabantu ba ile hore ba witnessitse dilo tse ngata babone izinto eziningi ngaphakathi kwesonto e ka ba displiti mhlawumbe izisipiti le dintwa tse di bileng teng ezikhona mo iseng ya Bantu ngaphakathi kweyisi ye-BRCSA mara tseno ba sampane ba tsene kereke ya rona bantu bakhona ngaphakathi kwesonto ba sampane ba matha ya go bena le tsela so ke batho ba ba tlhaloganyang moruti ha ore modimo ke setshwanelo sa rona ke pholoso ya rona mo leetong la kgolo ya kereke go tswa go ba boima mo gong re fapana ka mafoko re sampana ba ba magogela ba mara le ba kana bogolo ba gae kereke yona e ntse tswelela pele ke ka moo re bonang go tshwaneletseng gore re rapele re leboge modimo wa rona gore le ga re ratana re kopana le mairana mathata ka gare ga leeto empa wena a saneng wa re fetoge kapa wa re furela o ne o le modimo tsa metlheng ya kgale o ne o le modimo maobane le ka jeno o santsane le modimo so ka o rialo bagolo ke rata go re tlo yang thapelo rata moruti ga mmogo le phuthego gape Luke 18 o tla e bala ga o tsena ko gae verse number 1 e re motho o tshwanetse